Wih, apa ini teman-teman? Wow, kakak menemukan mainan ondel-ondel solawatan nih teman-teman. Wih, mantul. Oke teman-teman, kita kumpulin dulu di sini. Kita cari lagi yuk. Ada mainan apa lagi di sini ya teman-teman? Wih, apa itu? Wow, kakak menemukan mainan lagi nih. Kakak menemukan mainan ondel-ondel Betawi teman-teman. Wih, asik. Dapat satu ondel-ondel Betawi. Oke, kita cari lagi. Ada mainan apa lagi ya teman-teman? Wih, itu teman-teman. Wow, kakak menemukan mainan lagi. Kakak menemukan mainan ondel-ondel Betawi lagi. Wih, mantul. Kakak jadi dapat sepasang nih mainan ondel-ondel Betawinya teman-teman. Oke teman-teman, kita cari lagi. Ada mainan apa lagi ya di sini ya teman-teman? Coba kita cari. Wih, apa itu teman-teman? Wow, kakak menemukan mainan mobil Tayo nih teman-teman. Wih, ada 3 mobil Tayo. Ada warna biru, ada warna merah, dan ada warna hijau teman-teman. Wih, keren. Oke teman-teman, kita kumpulin lagi di sini. Kita cari lagi yuk. Ada mainan apa lagi di sini ya teman-teman? Wih, apa itu teman-teman? Wow, kakak menemukan lagi nih. Kakak menemukan mainan. Wow, ondel-ondel solawatan lagi teman-teman. Wih, asik. Kita kumpulin lagi di sini teman-teman. Let's go, kita cari lagi. Ada mainan apa lagi ya? Wih, ini teman-teman. Wow, kakak menemukan lagi nih. Kakak menemukan mainan mobil Tayo teman-teman. Wih, mantul. Kakak dapat mobil Tayo warna kuning nih teman-teman. Cakep sekali ya. Oke teman-teman, kita kumpulin lagi. Kita cari lagi yuk. Ada mainan apa lagi ya di sini ya teman-teman? Wih, itu teman-teman. Wow, kakak menemukan topeng ondel-ondel teman-teman. Wih, mantul. Dapat topeng ondel-ondel warna putih. Oke teman-teman, kita kumpulin lagi di sini. Kita cari lagi yuk. Masih ada apa tidak ya mainannya teman-teman? Coba kita cari. Wow, kayaknya sudah habis teman-teman. Kakak tidak menemukan mainan lagi nih. Kakak dapat segini. Banyak sekali ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Bye bye.